Anyang laki din! Ha? Rurod kon, makapahay blood at talaga. Nay, apay tagong ungat ka naggapo di taruar bakay. Ayanan nga iti bunga ti papaya. Ay naawanan. Awanan apulos na ba ti abunga ti papaya? Anya nga awanan? Katadapay nakita ka doon nagdadakkel abunga na, idi kalman. Idi limabasak ngay. Awan nga rudan, ipapilit mo. Nay, amang ano natin nagdaa. Nagangin ngamin idi kalman. Anya natinag. Siyak man ti mapan mang kita. Ingka kitaan, nalalaing ka kungam siya ko. Awan mat nga agpaiso ti bunga, nanday ti papaya dito'y likod ti balay. Napananan nga, dagiti doa nagdadakkel abunga na. Aray! Nay, si kamot kayo pare. Di tamatin paraangan nyo ti paglutlutuam. Wan pare, kasapulan ngamin nga angarek analayang di pinarti ka manaw. Kaya nahi, nagkulbot pare. Iso day talutlutuam. Wan pare, angarek analayang sagpawa man ti ado a papaya. Papaya ko nang pare. Wan pare, nagdakkel di pinuros ko abong at ti papaya. Ay, nang purusan pare. Ay kaday tasang sangwam apuon ti papaya. No kasta. Sikatin ang puros ti bunga na. Ay, naparikat no iso kumati umay ko purusan. Ay, pinuros ko na pare. Ije ngay may sa. Kat no duwada ti bunga na. Pinuros ko muti na pare. Isaw, di papaloom ko. Pinuros mo amin? Apay pare, kasla maditijar mo Kasano? Kat no purusak ko ma. Pinuros mo mo time. Kaya numulami mo dahil ta pare. Anya mula yo. Mula may. Saan mo nga ipapilit pare, tamulami dahil ta. Siyak tinang ipurwak iti bukal ti papaya. Iso nagtubom dita nagbaitan ti balay tayaw. Iso mulak dahil ta pare. Makapahiblat at talaga. Ayan na nga itay bunga ti papaya. Ay awan. Pinuros ka no dahil ajon. Ay dilagbain. Apay apurusun na nga kat saan namit amula. Dandanig dinanog ka. Ipilit na kidin nga iso tinagimulay ye papaya. Anya nga iso, kano siyak tinang ipurwak itinagado abukal ti papaya dita. Iso day ta nagtubo ka nagbungan. Day tamat ti kunak, ang ipilit na may amula na. Ay sana mabalin dita. Siyak man ti mapan makisaukan kwa na. Ay saan? Baybay amon. Para lang bunga ti papaya, ti pakiap-apaam. Kat mula tamot day ta papaya. Mula da nga rod ka na Itata nagbungan, ibagada mula da. Ay nagdakasan dagita akaruba. Mangantayon lakay. Ayaba akong nagiti ubing. Saan tayo ang mabalin ang mga awan sila Amumot na dahil ti pang paimas ti panangaw. Pangalaak nga iti sili. Kat kinan mat ti manok tagiti kaaruba jay mulak asili. Ay makamukamot tin ang agdiskitar. Siya lang aro din tinagluto. Ay, ibaon nakpailaang mat. Ijisang wanan ti arubayan ni Kumari Lineng. Ado, timula na asili ijay. Ganas amangan mo. Ano santa? Daytoy mantika kan buggoong asidaan. Papaya ko mga damarunggay na ti sidaan ta ita. No saan apinuros day ta akaaruba dagiti bunga di papaya. Bakay, kita na dagal ala iti sili di tasangwanan ti balay tayo. Ay, wala niya. Dilagbain na tumalyaw-talyaw pa'y santo agpuros iti bunga dagiti mulak asili. Ay, aguray ka man. Hoy! Si kakaaruba! Ay, at di papaalam asili lakay. Nay, nagtaray kan samay.
Kasano, nakita nak ni Lineng, kasta ulay ti ungot na si ka. Ay unay mo datan, para lang day tatalo abukal ti Celia, gungutan. Agalak pa'y kumay ti adong, nakita nakmutan. Ay kurang ada gito asili bagay. Minsan ko lang akaramkaman na gito awanin na, sabi karni ti manok ti sidain ta. Nagdakas at talaga dagita akaaruba lakay. Nagado amabalin akaaruba. No apay adagitapay mo tinaitumpong anagbalin akaaruba ta. Bay amon ko nakmanan kan ka. Ha? Si kamot? Bay amon la abay amon ti bagbagam. Imbagak abay amon tapang panunutak day tahay blad mo. Ngumaton tumanan day ta presyon ti daram. Ayunan niya. Ay, sapay na ibusanak iti agas. Oh, makita mo ta? Ay, talaga adyak kayat ti ugali dagita akaaruba. Apay lineng, sa dino ti papanam. Agudungak man nana, tamapanak gumatang iti maintenance ko. Agmin maintenance kan aya. Ay na, adda high blood ko nana. Nagubing kamutan, anadan iti high blood. Wan nga rod nana, kumarkaron sa ti high blood ko, gapo kadagita akaaruba. Sinaw akaarubam. Dagit na agasawa ang huwaning kanjun, nana. Ay, madi akaruba dagita. Permia, nagmadi, nana. Agasaman, tapinuros da dagiti bunga ti papaya amulak. Ay, madi talaga dayta. Kalpasan na, nagpuros ni Juaning iti bunga ti silik. Saan nangempakada? Pulos asaan, nana. Ay, talaga amaday ti kasta nga ugalay. Ay, iso aka sa pulak ti maintenance nana. Jakpay kayat ti matay. Inka nga rudon. Ni, anya nga iti aramidin nyo dito igid ti kalsada. Agur urayak iti kaistoryak. Adamag ayam papanam. Ay, nana, no awan la ti papanak. Uray agmalmalum ta nga agin nistoryak. Lakay! Ay, John! Agrain ka! Ay! Malaldawan, agur-urok ka! Apa yan? Kalkalpas mo anangan. Nagtugaw kan adagos? Sa ita, agur-urok kan? Nagmayak nga rin ti maturog no kasto yan absug ka. Inton kwan, mahay blood ka. Apa datay gamo apayaw? Rumwarak, mapanak makikaroba. Barang ada makita kapadak at chismosa dita. Agpakuto akman, kabayatan ti panagchichismis me. Ala, ingkan, tay tuloy ko man ti maturog. Uston, nakamamak ka no mahay blood ka. Sapay nagdakkelan na itatyan mo. Nana, anda ka di urayan nito igit ti kalsada? Awan, agur urayak laeng iti kainistorya. Ay, katsakon ati ka inistoryayo. Ay, awan papanam. Awan, nana. Na, apay akudkudkudam nga iday taulaw. Nagatal nga rod, nana. Kayat mau takutuan ka. Wan man, nana. Agbirbiro ka katimangkuto kanya. Mala, agtugaw ka nga rodon dito isang wana. Takutuan ka. Kan, kabayatan ang kutkutuan nak, agchismis ta. Ay, katuan na. Adaya ti chismis mang. Tay man nagdakis akaaruba mi. Sino da? Dagiti agasawa alineng kan pidreng. Mala, istorya man. No apay ang nagbalinda adakas akaaruba. Wan, nana. Istoryaakan ka ang aguray ka Ditiwan pa lang ulok ti kitaam. Nagatal ka. Ay, wun. Sige. Ay na, amangan no agtataray ako to dagita.
Ay, saus! Adangag pa isaw. Tiliwam na. Tasyak ti mang pisit. Wan. Ay, saus! Timarayan, nagpababan, ayan nangay. Ay, natulid-tulid mo tan. Ay, mahay-hay bladak at talaga lakay. Agungetak manen. Taapay manan. Anya ti paghahay blada maya. Day tahuaning agasam man ta ichis-chismis na kun kadagiti kaaruba. Anya mati chismis naman kontrakan ka. Daka sa kano akaaruba. Naimutak kano, kaskada na unget. Bumugkawak pa'y kano. Pudno matkid day dagiti daduma. Anya pudno, kunakman no asawa ka. Pudno anaunget ken bumugkaw ka. Kasi ta. Oh, agong unget ka man. Gapo kadagita dakas akaaruba. Ay, bakit? Nagtumar ka din iti maintenance mo? Saan pa'y? Saan ka pa nga rod nga agong unget? Mala, agtumar ka pa iti agas mo. Ay, wala niya. Ay, sige, i-delay pa'y laang ti agunget. Tama panak pa'y agtumar iti agas ko. Ay nalakay, nagado ti kotok. Isumot lagay ba nagatal ti ulo? Di mo pa'y malagi po hindi agawid. Nagmayat-mat nga ro ti agpakuto. Mapupuutan ti oras. Uwin tagchichismis kayo, kabayatan ti panagkikinuto yaw. Kasanong nga amo lakay. Amok ti stalyo, babae. Inchismis ko, ama di ti ugali dagiti kaaruba ta. Anya? Imbaga ka, ama di ti ugali dagiti alining. Kahit kasanungay no makadanon keng kwa na dahi tang imbagbagam. Makadanon laang tapod numot. Anagalas ti ugali da kaaruba. Balas laang. Ne. Balikid ka matabalikid. Tumal na ka man. Sana nga rod makaturog. Kaya't kung arod mo ti maturog, no saan ka makaturog, ay rumor ka. Pampanunutek dagit in chismis day taahwaning. So, saan pa stress kan tumot nga main? Apay, saan ka may stress? Bay amon, saan mo na pampanunutan? Kaya't ko tagibalos lakay. Taan niya kumati aramidam? Kaya't kung arod nga, ay! Ipungot-pungot day ta babae. Sakto karamutan jay agman-manti kaarupa na. Ne. Agure ka man. Nagtumar ka, niti agas mo. Ayun gayam, nalipatak manan. Sige, tenak pa'y agtumar. Bagay, umay ka dito. Kita ang magselselpon na kapay aya. Umay mo kitaan niya impalom ta papaya. Ipakitang pala ang kanyak. Gudwa umon ano na loom takanan tayon. Nagmayat ti pan nakalom na bakay. Tama. Gudwa ang narudan. Saan ka nga agkusi-kusilap dita? Nagrigat taglaba. Urnong tungmat nga may nagiti lalabaan. Iso ana urnong man na kastaw. Iso nga rod atulungan nak taado ti lalabaan. Ay, labas-labasan nagdagiti karuba, nakababain. Tapay akababain. Ibagada nga under di sayaak. Ha! Lakay! Anda nang ibarsak iti ukis ti papaya dito'y ropak. Nasakit ba kay? Damagan pa'y laang. Ay, ne. Ay, sus, apo, at damat nang ibarsak iti ukis ti papaya dito'y rubak. Ay, Sino tinang barsak ka na talakay? ay, ko ba kay? At da suspetsak. Sino ti suspetsam? Dagiti dakes a karuba ta. Dawaning kan John? Asino pa'y kumangay bakit? Asino pa iti sa balay?
Naglaing ka talaga bumarsak lakay. Swak, ijay rupa dalining kan pidring ti ukis ti papaya. Oh, naragsak ka? Nakaibalasak mo't langan, ti panang bugkaw kanyak ni Lineng. Kita mah, talyaw da talyaw. Birbiroken da no, asino tinangibarsak ya ukis ti papaya. Saan da nga mo, adata tinang ibarsak. Bakit? Maulaw ak matay. Anya, maulaw ka. Marigatan na nga, umangais. Hinday, tanti ibagbagak kan kakot. Anya di bagbagamaya. Turog kan tang mga mga turog. Sapay nagpigsa ka amangan. Anya nga ita, mahay blood kan. Saan na ko nga umtan, bakit? Itaray na ko ni hospital no saan mo kaya't mabalo ka din na oras. Ay, lakay. Marikatan nga umangas. Itarain na ko na iyo ospital. Bakit? Saan ka ba yamatay? Bakit? Diyak pa'y kaya timabalo? Itarain na ko na iyo ospital. No di mo kaya timabalo. Bakit? Bakit? Agaya ba ko ni di bumbero? Hanya bumbero. Ambulansya gaya. Nagadunga ambulansya. Dito'y pa'y mo tinangiluganan dakan ka. Abay, bakit? Ay, ang sinulit yung nakaida ka, abay kaya. Ni bakit ko dahita? Ada tayo dito'y may isang ambulansya. Anya pa'y ngay? Aguray kayo man. Nakaungungot kay tuman. Iso na high blood kayo. Da kami tinaungat? Ay nalakay. Ada ang samat din dito'y langit. Puro matpuraw ti makit-kita. Ay, bakit tada tayo pailaan dito'y ambulansya? Makikapiyakan ka na dito'y dakis akaruba tayo tapno maimbagan ti high blood mo. Anya? Da kami ti dakis akaruba? Ay, uwan ngagpay sa bakit. Dakis ta ka aroba. Iso atap mo awanan ti stress. Makikapyatan ka dakwada. Saan ta napabayagin pa eh. Wan man langan? Anya lakit din aya? Oh, di mo yan. Awanan ti gulo, awanan ti inapalan, awanan ti agunget, ken awanan ti bumugkaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Hay, awan mo't ti serserbi jay balay mi ijay syudad. Na, adaya mo't balayo ija syudad. Kat, adamot manong. Sa dino tayo na. Kat ijay syudad nga rood. Agraraman. Balay mo mo't ayat ay jay. Katwa na, asawak nga rood ni John, di balay kumatan. Ay na, no siyak ti sika. Mabainak amang ibagang awan sir-serbina. Gaputa balay ti asawam, idi single pie. Ha? Ay na, saan mo kiti nga ulit-ulitin nga ibaga dayta ha? Gaputa, may babain ka lang. Karo no kabagyan nila kayo mo, ti makangag iti dayta. Ibagadan tupay aray talaang bagim ti insabat mo, idi kini John. Ha? Pudno timbaga kami. Iso adi mo sang kaibaga dayta. Tadang, bagaan nyo man di anak nyo? Nay, hapay ka day baraw. Ay na, kanayon nakit di nga ibagang awan sir-serbi di balay ni John ija syudad. Na, ay, nakalasmutan ti magbagat ay babae. Ay na, nakunayon tatang. Kaslasig siguro magsasaw. E din to taawam kwarta na intulong na. E di na ipatakder di balay. Ay, day tangarod ka, day tamot ti magbagakan ko na. Adi napakibiyagan, nagiti na ipundar ni John. Idi saan da pa, yan nag-asawa.
Kumaan tatang, di ka tagyaman tada na ipundar ta asawa na. Ay, talaga day jakap siyat mo. Saan nagpapanunaw? Ay na, kabsat ko aputot yung tatang. Paniya! Ay na, nalako mo't gaya man dyan balay da dyan ni dyan syudad. Kasta aya? Ay na, wan manang. Ay una yan. Katnuin bagak adida ilaklako. Sana bale, taado mo ti borders da. Ay na, imbaga nga tamanin dyan nalaying akabsat mo ah. Ay una yan. Kat, mano-kano nga iti panangilako da. 1.3 million ka no. Ay agasam man. Nagdakkel mo't gayam agatad. Ay wala, milyonaryo dyan kabsat mo manang. Ay una yan. Milyonaryo nga agpaiso ang ney. Inlako dan ti balay da. Kas kadalugan. Nangip-ipananda nga iti bayad ti lugan da. Ay gadya ka mo manang. Ingatang dangata iti makan. Uray po utem. Awan tumanan ti pakakitaan da ital naglakwanda. Ibandan tumanan amin iti buksit da. Kita man da ito'y dane. Ha, anya day tanana. Ay na, nagganas at talaga tibiyag ti kabsat mo anya. Ha? Kita ngamin ah. Ani, nakasikawin. Sana impatong ti saka na iti manubela. Sana inpos. Ay unay mo dito na babae. Ay kat, feel na nga ta. Milyonarya itako naman. Ay, mangibabay na talaga. Ay kat kasta at talaga tibiyag. Aguray ka man, mapanak to di balay data pagungtak man. Ay na, nagalas day tangaramid na. Unamlano ka sino akabaknangan. Mangyawat ka man iti eko bag manang. Day taman nga iko ba, kasangsangong. Ay na, basit day ta. JXXL ah. Ha? Apay, ado ay tigatangam? Wan. Ay na, jay gamin importante lang tigatangam aame. Ay na, anyat serbi ti kwarta ngay no saan nga igatang iti makan. Anya? Kuti sumad. Kat, makan amin ti pangiibusan nyo iti bayad ti balay ti asawam iti kinabaruna? Ni manang mat, taiparupa na pa'y abalay nila kay ko idibaro. Ang sana maibus, milyon day jay. Barya laeng day to'y igatang ko. What? Ay nagol, kabay bayad mo pa'y langit ay di 70 pesos sa budget meal. Kat sa nga ribot di TED mo. Ita, 24 pesos lang ti bayadam. Sa nga ribo man ang tiyawat mo. Awan nga rod ti bariyak. Ha? Imposible ah. Kat no binariyaak ita di sa nga ribo. Di di exact amount itad mo. Ay na, awan nga rod ti bariyak. Kasta amin ti kwarta. Ho, jak mamati. Anya? Oh, daytoy, 5 gasot. Ha? Exact amount ko nak. 24 pesos sa kasapulak. Anya? Ay na. Memoryadok ti rupa makustomer. Kasta ka na yun, di kas-kastam. Kan tiwangwang dito wallet mo. Tapno ko na mga makitak ti kagana. Apay, pakitaan na ka di. Adumat ti kwartak dito ay. Anya? One goal. Iso dahil ta exact amount itad mo. Kaputa amok nga da pariyam. Di mo ipakita kanyak dito kwartam. Kaputa adumat ti kwartak. Adu ti koleksyon ko itinaldaw ha. Nagsungit ka matin abakla. Imbag ko man no maibagay kan katikinabading mo. San mat? Hoy, para magababae. Agbayad kan kunakmat. No sa arumar kan. Di mo ipakpakita kanyak dito kwartam. Huh. Kaputa no talaga abaknang ka. Apay nga ron aray ta budget meal tikinan mo ha. Anya? Talagaan na tangsit na yabakla. Amamok day jay.
Kasinsinjay ex ko. Ay na, di ko namkit di, nabainan ka. Agasamot ngamin, at damat piman baryam. Ngamjay kiti sagsasangari buting kainruar, talaga kinaparamag daytan. Ni manang mo. Kat isumat, numaminsan ngamin, sana kas jeti aramidem. No dati baryam, iso ati pagbayad mo. Nang runa no basit lang matiginatang mo. Manang. Uray siyak ano kas jeti aramidem kanyak. Talaga, ang makaungatak. Ang mga numang tibabak pa iti tao. Anya? Maas-asarak to payan kan ka itay. Awan lati tao, ay, inungtan ka ah. Imbag ko ma, noon libre nak iti lunch, tapno mairaman ak mo tita milyon mo. Anya? Ay na, kasla nagpaspas mo ti pa nagkasgastos si Kamsat yaw. Ay na, saan lang nga kasta tatang? Talaga kita na partak ah. Ay, andyan ay ti Kamsat yaw. Ay, may paypay sujay kinulan ni Manang Lorna kanyak nga ron tatang. Kapay, anya ti kunana. Adi na mapupuutan, naibus gaya man ti kwartana. Takas ano, tunggal na panday di sentro, mapuno iti kompormila dita tidakkel nga ikubag na. Ay, kano di danto magami bagbagaan. Ni Jun kumamot ah. Isumot ag desisyon no daduma. Pampanuy-nuyan danto magami ti Kamsat maw. Doon niya timbaga ni Amay. Wanlawan. Ay, sus. Sayang tinaipundar da kumaasan ni Kwada. Ay, saka mo iti tayo bayaw ko tatang. Na-inlove siguro iti kas taon na kinami. Iso akasta. Nana Mirna, ayan na ngay magtibalayong. Ha? Apay adi kay agpatakder. Makipagnanaed kayo laeng kadagiti anak yo. Ay na, awan pa'y nga road. Apay ngay. Di ikarigatan nyo ti mangipatakder, uray kalkalapaw laeng. Tapno addamot kabukbukudan nyo abalay. Mayat ko ma, nga agpaiso tapno lumasin kami. Awan pa'y nga road kwarta me. No pada ko mati asawak ti asawam, nga ada balay na iti kinabaraw, ada kumamot ti ilakok iti 1.3 million. Tapno ada kumamot ti pagpatakder mo iti balay. Ha? Una, isuan nagasat ka. Ta ada balay ni John ide nga inlakom. Kat isu itan tinagnumaran nyo iti anak mo iti kinabalasang mo. Nom ita, ami. Manang. Apay, di ka ka dinabainan? Amom ti kahit asawon ni Nana Mirna iti dayjay nga imbagana kan ka. Anya, manang. Ay no, talaga di ka makataros. Ha? Kaya't nang iparupakan ka, ana imbagpay ni John, taad dati na ipundar na idi barupay. Nga iso ti indanon na kan ka. Idinto tasi ka, kat jay labado kun anak mo ti kinabalasang mo ti insabat mo kan kuana. Anya? Kat isumat. Uray may sa atakuri. Awan apulos ti insabat mo kan kuana. Ni John amin saan ay ha? Anya? Di mo man ang sakitan na ito nga ibagbagakan ka. Gaputapud no man. Ay na. Isumo lagayam akas ti ibagbaga ni Ami kaniyak. Apay ka din, Nana. Kat no pinitsur na ti balay da sana impose. Sana kinapsyunan iti bunga ti kinagagat. Ayun na yan. Talagang awan ti babay na day takabsat ko. Wala, bungat ti kinagagat ni John. Ay nakat bay ama. Feel na nga raw ti kinamilyonarya na. Kanapintas ngamin di balay da. Napintas terwar na. Kung sumrek ka, ay na, naimbag tada kurtina. Anya? Ay, kunak manunalpas di balay da. Ay saan? Iso ako nakadi na labsan ti agsaok di kamsat ko. Kunak nalpas, tadamot yung milyon na. Nawayamot tayo nga aramatan da kuma.
Ay nanana, kasano adi maibos kat gastos ditoy, gastos iyay. Awan maibos adi na oras, maibos adi mapupuutan. At di man ti eko bag ami. Ay nasukatam day tamanang. Kat, isumot da ito di pagkarkargaam iti kat gatangam. XXL nga eco bag. Sukatam iti small. Isuman ti awat mo. Abay nga small. Small ka di itan ami, awanan ti XXL. Awan nga rod ti maigatangan. Kat kisayam di milyon mo Ay na, tunggal agsao kayo. Milyon. Apay, ti milyon, maibos. Aya, Katuan may. ay na, kaslakat ko ang mga iti balot Gumatak man iti maysa. Dua ati gatangam manang. Iraman nakmatan Kat no di nak inramraman, hindi ada ti milyon mo. Anya? Joke only, ami. Alawan, mga lakamatan iti kanam. Tadyak matlakayat ang mga anak adi ka mangan. Ala, di ka madanagan. Saan ta ang maong tan dito'y ta saan asa nga ribo ti iyawat ko a kwarta. Gaputa 24 pesos laang mat, ti bayada. Anya? Papanam ka di ami. Mapanak man makitangdan nga agiruot ijay garden datata milyong. Kahit, apay nga magmagna ka, apay adi ka nagpaitulod, adamang ilugan nyo. Awan nga rod maikrudo. Apay, awanin kwarta mami, naibusan dyan milyon mo. Ay na, kano di mo't maya tibiyag nyo. At dati tapos yun na ipatong tisa kayo iti manibela. Anya nga ita, nakaparata mo't tanjalugan mo. Ay, wala. Inka makitangdan. Ano unsa mo na? Anya nga rod nga ikat naibus ka nga rod ang timilyon mo. Dita ka man laan. Ay, kaslang subsubli aminin kanyak dagiti imbagbagak edi. Angam anyangay nga rod. Ano sa kun Umayak man, ame. Ay, kuwan anana. Ala, sumrak ka. Agyaman ak. Ay, ano nawara ti balay ko. Jak pa'y nakaisimpa. Wan nga raw, apay akas to iti balay mo. Kunak man nunalpasan ta damot milyon mo. Ha? Kunam kanyak nga awan pa'y balay ko taawang nga rod kwarta. Saan akasken ka nga adda je balay nila kay mo ide nga inlakuyo. Kat nakamilyon ka dagos. Kam saan nyo pa'y magayam nga impalagpas iti balayaw. Ha? Kunak ano na pintas na iti balayaw. Isu adamdamagam no ayan na mo ti balay ko. Gam na ipadamat iti balay dagiti anak ko. Ipanam nga iti milyon mo. Ay, kuwanana. Ay, sige, panawan ka pa'y. Inaklabiit agpapudot iti danong. Alawan. Talagang isubsubli na amin ang dagiti imbagbagakan kwa na idi. Ay na, nakababain matgayam. Ay na, naamiris ko amin nga imbagbaga dagiti tattao kanyak tatang. Imbagbaga nga. Basta, nagado. Katay na, makapasakit. Napaiswanak tatang, tagos sa puso. Ay, kinapudno na gamin anak ka. Iti nakaigam ka iti 1 million. Ay, sus. Ngimato adagos ti purwam. Unay kayo matan tatang. Nasaki lang arudan tinakam ko. Ay, agpanunot ka kidin anak ka. Sinayang mau tinaglakwan niyo iti balayaw. Itamod gamin makmakan, badaw, ke pagpapintas ti ino na maginatgatang. Esos, anya nga ita. Hay! Papabainandakan. Hey! O nga ro tatang, nakapagpanunot akong
Gusto gayam dagiti imbagbagayo kanya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Jane. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Jane. Apay, nakaamam nga ado ti loan ko. Kinimanang Hilda Jay kaaruba me. Kat, asino pa'y kumati sa baling agnagan iti Hilda dito'y lugar tayo? No saan adya ka arubayo si kaamat? Ay, tilamo ngamin nang itis-tismisan nan. Wan, nakadanon ijay pungto, aging nga ijay kabangibang apurok. Unay mutan. Kat no kanayan ngamin amapan ijay ni Manang Hilda. Agtrab-trabaho ijay. Saan? Mapanla ang makichischismis. No kasta. Wan, iso ti numero 1 at chismosa dito'y lugar tayo. Kat malas mo, takaaruban pa'y amis mo. Ay nalakay. Siyak manen ti talk of the town. Wan nga rod, si kati pagtutungtungan da dita kantina. Uray ka dagiti pagpupukisan. Inkismis na kami ni Manang Hilda. Kunakon kahit. Idi pa'y lang iso ti suspetsak amang iwarwaras ka dagiti nagado at chismis dito'y lugar tayo. Ay, jakton padpadiguan. Si kaman ngamin. Mahilig kang agpadigo iti kaarubam amang ichismis gayam kan ka. Saan ton at alaga? Uray agparti tayo iti manok. Jakton padpadiguan day ta at chismosa. Maagot mo ka di day lakay. Wan nga ron. Atan sa gituntuno iti manok Suro takman tinagapuan ti angot. Okay. Ano natin nagkaditatawa? Ay, alwadam! Amokon bakit? Amokon no sa dino tinagapuan lay diyang angot. Ay, sa dinaw? Di tabalay dalag rin. Nagpartida mo rin iti manok. Ay, sana ko nagluto iti si Daan lakay. Urayan talangan ti padigoda. Sa bagay, tunggal agpartida iti manok. Patiguan na tamag. Sigod mo't nga aramidan nila gring dayta. So nga, agkuyakoy talangan dito lakay. Urayan ta ti panagtuktok nila gring di tari daw. Nga awit-awit na, yinakamalo kong akar ni iti manaw. Aduunay dayto inlutok akar ni ti manok lakay. Saan tayo ang maibus dayto eh? Wan nga rod bakit? Kaya't ko kumaapadiguan daman ng hildakin nila kay na. Ang gaputa inchismis na anakadanon pa'y ijay ungto. Jakon padpadiguan. Kahit imbagam mat asaan mo napadpadiguan. Katuan. Ala, ayabam kit din dagiti ubing ta ibusen tayo asidaan day ta manok nga inlutong. Adula amin day ta padipadigo. Ichismis na kantong matlaang. Mangmangag mo tayo bakit? Ay, tiyan ko day uno. Tiyan mo. Diyan ngunsa. Agsaraw, tamabisin Kunak man no tiyan ko. Na mabisinak mo tang. Awan mo, jor orayin ta nga ipadigo nila rin. Uwan nga raw. Apay ngay. Tanawa man di tatawa na. Numang mga dapay lang. Kita man. Oh, anya tinakita bakit? Nalpas dan alangan lakay. Kitaam, naidapan ti silaw ije kusina da. Ayun. Kit uray tintiro abalay da. Nagdapan di tisilaw. Kaya't nasawan, nakaturog dan. Nalipatan data pinadiguan bakit? Sana mabalinday toy. Anya sana mabalay? Istoryaak di taruar aran... Istoryaak di taruar ang naimot day jay alagreng. Anya?
Ang ipadpadigumot ini. Apay nga itatasanan. Ay, nagbalin nga Nagbalina nga imot na itaalagring lakay. Nabisinan ta pa yung nagururay. Gayam mon sa mati karuba mi nga imot. Ha? Asino karuba yung nga imot, manang? Nilagring Saan ka di abisprint mo? Nilagring titakdak kamatin yung nga imot? Wow, imot na yung babae. Kasano ang nagbalin nga imot? Ay basta, isoti ka iimutan na karubak. Nagalas ti ugali na. Kasta aya. Amaw, saan na pa'y anabay bayadan nag itinagado alone na? Way umut-utang manan. Isumot na ita tinuwaras yu iti manang. Ita, awanan ti mayat nga agpautang kan kwa na, gaputa imot nga may. Kasta aya? Kayat mo pa'y kade, ti makigayam iti kaskan kwa na nga imot. Ay, saan Diya kayat ti imot agayam. Imot lang nga rodan, nagadupay ti loan na. Ay, nakababain agayam dayan. Imutak ka numanan lakay. Nagkunamay. Isumot ti inwarwaras ni Manang Hilda. Nakadanon pa ili. Sus, apay ka nga imot ka. Jay asiguro saan ko apa ng padigukan ko na idinagparti ak iti manok. Day takit nga men, rinuam mumot nga men, ti agpadigo ka dako ada. Good. Diyak mo't gayam amu akas ti ugali na. Ita si Kantidakas. Hay, nagmalas taa talaga. Tati kaaruba ta, kitsismusa. Oh, Hilda. Inaldaw kan sa mo, ito na mapan makichischismes. Inaldaw nga. Inaldaw ka nga awan dito'y balay. Katning, nagwara na ito'y balay. Di mo pa'y malinisan na yun. Nagadupay ti lalabaan. Di ka pa yun makalaba. Kat, ado pa'y matibado nga isuot mo. Kan may sa, mapankalaang mo't ije taltalon. Masapul ay akalablaba tibadaw. Saan na? Ngamdi ka mo't matataon dito'y balay. Kanayo nakmot ka na dito'y balay. Kasano ngamin makita nakat inaldaw ka mo't arumwar. Ultimo nanganan, di mo pa'y mainawan. Di nanganan tayo iti bigat, masang putak manan iti malam. Siyak pa'y laang taginaw. Nyamot. Ay na, nakarikreklamo ka mo't. Na minsan ka lang nga naginaw Kisa-kisa yaman mo dahil tapan na kichischismis mo Kakaiso na nga isulang matiliw-liwak iti biyag ko. Inton kwan, makabirok ka iti kaapam, kapo iti kinachismusam. Asinaw ti mga pakanyak. Asinaw, irarab ko di kapitakan. Po, nagtangsit ka ngagsasaw. Tapnoy bagakan ka, kabagyak ni kapitan. Angkel kumot ni Apo Mayor, ni gobernadora, kasinsin ko. Kat di pulis tayo dito, kaanakak. Na, kabagyam gayam aming alda iti turay. Isungawan mabalay na mga pakanyak. Idak mabalin asagidan ta kabagyak amin dagiti ada iti turay. Isuda ti idarum ko, kan ipabalad ko. Gusto nga roden, awanan ti may bagakpay. Uray si ka, uray asawa ka, nuluk-kuluk-kunak, idarum ka man. Diyak lang nga ron agtagtaga rin. Irumbang lang. Di na kontra-kontraan. Awan ti mabalin amang kontra kanyak kunak tuman. Awan, bakit? Adaya, saan ka kontraan? Nagadulakit din ti istoryaan na day taak arubak at chismosa. Ay, wanlagring. Saan na akayat asumar daw? Kalpasan nga yung chismis na nga ado tilon ko. Kan naimot ha. Anya nga tapay nga iti sumaruno nga chismis na. Ha? Siguro, makaungungot ka na niya. Ay talaga agtigtigirgira ko na. Kalma kalat ka di.
Agangas ka itinaunag kat agkalma ka. Kaya kun nga ipungot-pungot day ta a babae, oray pa'y inaunangam siya. Saanan? Taamom, is-istoryaan na nga awan ka no ti makaiturod amang kalaban kan kuana. Takabagyan na amin dagiti adda iti turay. Kan, maan-ano ko man no kabagyan na amin. May salaan ka nga awag na kadakwada. Aksyonan adagos dagiti pulis ti ibagana. Kunana day ta? Naglastog nga rin nagsasausi ka. Iso nga kabutang da dito lugar tayo. Gapo iti ibagbagana nga impluensya na. Nagsabat kami ti Dayjay Alagreng. Kat amaw tinaramid na kanya. Kinusilapan na ka? Ay, saan? Kinudal na ka? Kasano? Kat di mo matsardengan nga ichis-chismis ngamin. Di nak pinanpansin. Kahit apay nga agungat ka ngay. Di nak gayang pampansinan. Nasakit tinakam ko iti Dayjay nga inaramid na. Ay na, uray nga tamot siyak no namin anon nga ichis-chismis na. Di ka mo't pampansinan Idarum kun sakit di Idarum mo. Di nakalaang pinampansin. Idarum mo na dagos. Di kalabay-bayan. Di nakamot inan-ano. Di nakamot sinagsagid. Anya ko matiraso nga idarum mo nga. Kaputas saan ang nakariing ni Hilda? Siya akong timang templay di kabik. Ya akong ringan. Tamo ka mapantuman lang manan makichismis sa bigbigan. Lakay! Lakay! Umay ka man dito, darasam! Nini, apay nga tan. Apay bakit? Kita man na ito bibig ko. Nini, apay? At na nagtubo at taramidong di tabibig mo? Apay ngayon anagalo ti pagtubuan na dito pa'y lang mat bibig ko, mat. Nga rod man Sa pinagdakal. Ay, jak kayat na ito at aramidaw. Sino nga iti mangayat nga agtubo at taramidong iti bibig? Kasano ako ngay ama kapangan no kastoy? Awan, saan ka na makaigop iti kape ko namkit di Ay, nas ka na maagasan na ito at aramidong iti bibig ko, lakay. Nagag mo day ba kay? Wan nga rod lakay. Apay nga agpukpukaw ni Manang Hilda. Ikis ko nam kiti Apay nga ta. Nasakit siguro ating ipan na. Imposible mat na. Ay, jak kayat ka na karamidong na. Nay, nagpukaw manan. Wan nga rod. Nagpukaw manan. Anya nga tayo ti mapaspasama. Itaman pa'y asan arimor ni Manang Hilda anak chismis. Kaano nangagmikin nila kay kung agik ikis. Ha? Taapay. Kaslaad da na sakit na. Day nga taulo na, wano? Ngipan na tinasakit. Sa bagay, nasaya at mga no saan arumwar, tapno saanan ang makaiwaras iti chismis. Sapay siyak ti kay kayat na nga ichis-chismis. Wan nga rod, Uray no awan met basol ko kan kuana. Hay, jakman amo no apay akagurgura na. Nanayunan manan na nagtubo at aramidong dito babig ko, lakay. Ha? Ay, wait. Apay nga atalumatan. Limtagan na ito bibig ko. Jakon makapangan. Intan iti ospital bakit? Tanya, makita nak nagititat tao alimtag ti bibig ko. Anya lang na ti maibagada kanyak. Kasi siyempre, uyawunda ka bakit? Di nakpayam mo ngay sakit mat. Awan sir-sirbim nga asawa. Kati sumat tinararamid mo ide. Tila inuyaw mo. San ka pa'y anapnag inchismis mo pa ida? Nagutot to'y bibig ko, lakay. Mano ay atat tao ti inchismis mo bakit? Abay nga ipabilang mo kanyak ngay no manaw. Aduda?
Ano da apay adamagam dayta. Ay, nas ka na bilangam. Taamangan mo kasjay ka adot agtubo at aramidong di tabibig mo. Aniya, ay, sana mabalin lakay. Ay, kabagyam mo amin nga da iti turay. E di agpaagas ka kadakwada. Nay, Manaw, apayasan arong rumor di tabalayo ni Manang Hilda abakat ma? Kano nagtubo tinagado at aramidong iti bibig na. Isugayam amang mangagmeng agik-ikis. Diyan man mo, nuapay nagado ang mabalin na pagtubuan na. Iti pa'y bibig na, tinagtubuan na gidya at aramidong. Ang mga notaramidong tikismosa day tamanong. Ha, adaya kasta sakit. Ide awan, ngem itatarim so ti adu asaksakit. Adan manong, ti awag na di taasakit. Taramidong tikismosa. Kitaan niya nga itagas na. Apro ka di ti ulag, wano dalam ti banyas. Amoyo ti kabilgan nga agas na day tamanong. Isardeng nan ti agchismes. Kitaan niya pa'y. Isardeng na pa'y ti aguyaw iti pada na atao. No aramiden na day ta, sumagmamanulaeng nga aldaw, umpes dagiti taramidong na. Kastaya. Malala, isuman ti bagakken kwa na adeng. Agyamanak iti imbagam. Numasapul amapan kay di kagatuan at tuktok iti bantay. Mapan kan lakay. Mangbiro ka iti agas dito nagtubo at aramidong dito bibikaw. Pagulyan nakpailaan mo, di ta kangatuan na tuktok ti bantay bakit? Ada ka no ti agas ijay lakay. Awan ijay, nagkunamaking ka. Amom ti agas na dayta asakit mo. Kat ibagamon Isardeng mo ti agchismis kinaguyaw. Iso ay ti agas na. Iso ti kabilgan nga agas na. Kan may mayat pa'y numapan ka dumawat iti pamakawan ka dagiti na chismis ken inuyaw mo. Ay mapanak intun bigat. Mapanak ni tabalay na lagreng. Kandag iti na do mga inuyaw ko kung chismis ko. Ya, puka. Kanya laki nga minon ayo day tang aramid mo. Iso nga agbalbaliw kan. Tapno umadupay dagiti gagayim mo. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Norma, dayjay ka di ti asawam. Uwan manang. Ne, apay ngay, katkatawaam ka din nilakay ko? Ay na, nagngisit gayam unay nilakay mo. Apay, taga-ano ka di? Ijay lang mat kabangibang nga ili. Basit gayam alalaki. Kurang nalaangan katkaslaan sisit. Apay manang, nakakita ka din iti alinsisit? Unay kamatan, Norma. Apay nga iso ti kinayat mo. Kaano kas labakas? Ay namanang, saan ang napatag kanyak tinaimpisikalan? Tinapatag, napudno kanyak, kandi nakpanawan. Si kangay manang, sa dino ka diti ayan tinakasikogkan ka. Apay adi nakainkasar. Ha? Kaslasan mo pa nga impaspasyar ditoy. Gaputakaw awid mo laang, ididimakalan ti tiyan mo. In pagarup mino, daka di syudad nga agad-adal iti kinadoktora. Aganak kanton abalasang. Anya? Saan mo't gayam nga agpaabak day di anormaan niya? Ay na, basol mo Apay nga minakas di timbagbagam kan kwa na. Ha? Apay, di mo ka di pampanunutan amasikog ka. Narigat tagsasaw, Delia. Iso nga agpanunot ka man. Anya,
Baliwam day taugalim si Kadilya. Nalaing ka nga aguyaw, kas kadamang dilaw. Ngam no si ka ti makangag iti ibagada. Ay na, kaguram amin aparswa. Anya, kahit isumat. Nanang, no di mo kayat ang masakitan tiriknam. Agsardeng ka na. Ay na, kasla pumutukan day tabuksit mo. Ngam umanistorya ka pa'y laang. Kurang laangan, ipugiit mo pa yan. Anya? Apay yung taakas dyan ni Manang Delia, nanarita. Apay ka day, Norma. Nalabas ti kinauyaw na. Ay na, as in. Atiw na pa'y ti grabe ko naman. Ha? Wana na, tila madildilaw na. Iso ako rakan kwa na, adi na labsan ti agsao. Gaputa di na amot ti sumarsaruno nga aldaw. Ay, pasensya am kumalatan di anak kaw, Norma, balasang kaw. Wana na, anya nga rod ngay. Awan matan ti mabalidan tayo no talaga akas jay ti ugali na. Un nga raw, ang ay na. Mangibabain ti kasjay nga aramid na. Wan nga rod na, ura iti kaaduan ti tattao, ibaga na latan ti kayat na nga ibaga. Nasobraan nga raw tilaing na. Nalaing amang istorya iti pada na tao. Uray siguro pumutukan jay buksit na. Ala, ikarigatan na latta ti agistorya. Nagpas ngay Candelia. Ngam awan pa'y matidamag may papan iti ama ti anak mo. Manong Bernard. Hapay, sa dino ka ditayan na? Basta, di yun damagan, Manong. Ay na, Delia. Iso nga itan, sarde nga mon ti kinauyaw mo. Tinapatag, napudnuken ka ti lalaki. Di uray man kas labakes ako nam kininorma. Ha? Hapay nga men akas jay ti imbagbagam si Cadelia. Agyaman ka, taninorma tinaranaam. Tano saan? Amangan no karkaro ana ibabain ka. Nene, apa yan, Agusto? Apay ka di manang. Nagalas magayam ti panagnam. Kasla panag na ti pato. Anya. Adi pa'y nakarkaron ton, inton magnaka iti sangat. Una yan. Kasla kan to pato nga agwid-widawid ti ubo na. Ay naman ang dilya. Nawanan ti bagam magtalnakan na. Ha? Kay sumay. Apay panagkunam ka di napintas ka. Kano sa kang kantubay. Isun sa pinanawan na katinakasikaw king ka. Tayo di miningmingan na siguro na yung bagday tayo soram. Naupay king ka na namin pinsan. Oh. Anya? Hey, sumay. Ay na, kasi ka mo dilyang. Sa kang kalangarodeng pinanawan na kapay tinakasikaw king ka. Ay na, kasi ka talaga. Oh. Nay. Apa yan, Delia? Sa bali mo't nanti panagnam. Si kamot Manong, takatawaan nakpay mo. Apay, ano kaya? Takas ka madlapaton amagmag na. Ay na, natinagak nga rod ije puon ti mangga. Anya? Apaw. Talaga aday takanam ti amum abiro ka na niya. Ay na, kaan anak mo pa lang idinapan abulan ngam agkalkalay at kamanan iti puon ti mangga. Si kamot Manong, tila ibagbagam. Di ka man agisawang iti anya dita, tanalakaak amasakitan sipod na ganakak. Sos, Delia, no sensitibo ka. Rumbang kumalaang nga rod asensitibo ka matitirik na tipada matao. San atila maisawsawang mo? Isus,
Ay ay na. Talaga nga umlikak no makitkitak na ita panagnam. Kas kalapato talaga. Nya! Apay nga ta, itaman pa'y nga awan ni Delia, imbagak met nga agluto ak ita iti salad. Wan ngagpaiso. Nagrawat iti salad. Subo nga uray aglulong pa dagiti pasta ijang hiwat na. Anya? Kahit isumay. Ay na, aguray ka man. Amangan no saan nga umay dayjay. Nasakit nga ta tinakam na kanya kay. Apay, nagapa kayo manan. Saan nanang? Kinat katawaak. Ngamin. Jak malapdan ti ilek ko kay. Anya? Wen, gabuta ka sa lapato no magna. Anya? Kadawan met. Kimmalay at kano iti punti manggakit na tinag. Iso aday jay. Nadangran ti saka na. Nasakit ka nung arod. Iso akas jay numagna. Kaslaye panag naman ti pato. Ay, daytan ti bagbagakan kwa na. Dayta ti pagpanunutan na mo't kuma. Kano sang kaibaga na kano akas lapato ti panag na ni Agustaw. Anya? Wen, iso ako na ni Agustaw, amang ibabain at talaga ni Delia. Taado ti tao, idimbaga na dayjay. Ay, anyan daya agalad ti kabsat ko. Talaga adi agpampanunot. No iso ti dilawenda. Naglaka masair. Rumbeng ko mga agpanunot. Sana dilaw. Paray, anibersaryo gayam datatangken nanang inton bigat. Umay kayon to ah. Ay na, mayat ko ang mga no pabaynan na manan ni Delia, paray. Ay na pare, saan ani Delia ti rason tapno saan kayo nga umay? Wen pare, bayan nyo latan ni Delia. Gaputakas di at talaga ti galad na. Nagalas. Ay, nagalas nga raw, Jo. Naalas at talaga. Akas butikin, naalas ti ropa na, Jo. Kawa mo paray. Nalay nga mang dilaw. Ngam di na pa'y magkita nga muna ti bagina. Ay na, nagalas nga ugali at talaga. Ay, kuha pare. Ulitek man na. Ay, pasensyaan nyo lat ako man ti kabsat ko. Winlatan a paray. Nyangarog ngay. Tano siyak ti agsaw. Ay na, amangan no agsangit pa iti dara. Kawan, isong agtatal na lang paray. Ay, agyaman ak pare. Gapu iti kanayon nyo apa nagpaspasensya kini Delia. Ay ngam pare. Jayaw awis ko Ay, uwan na paray. Uwan pare, umay kayo. Tano ni Delia ti patpatyan nyo. Si Katilugi. Ay sus, di mo maramanan ti pulutan. Unay matday tadapan mon milaw. Kasla makatawon adi ka nagugugas. Naimbag man, tadalat na nangayat kan ka. Ngam ay na, saan mo't kit di anakaskas daaw, no nangisit day tadapan mau. Gaputa ultimo day tarupa kan tenged mau. Ay na, nakangingisit mo gayam. Delia, Sana yakakabsat. Ay na, no siyak ti kastatit sura na. Ay, mabainak amakidupong iti kakastawi. ala, Delia, panawon ka pa dito Naikamatan Delia. Apay atilaym bagbagam kinimilo. Kita man, nagawi doon, kat saan pa'y anangan. Apay, di na aya maaklon anangisit jay dapan na. Oray pay, anya tiga po na nga ing kaibagbaga iti kaadwan ti tao.
Talaga mo't akas ta, nanang. Sana bali at apudnumot. Ay na, Delia, apay. Di mo ka di makita, day ta imakandapan mo. Kano nakangingisi da mo lang. Kasla kamuting kahoy. Da kayo mo, nanang. Kahit isumag. Anya. Anya nga ita. Nasakit tinakamaw itimbaga. Da kayo mo, nanang. Kasla sa andak nga anak. Gapo kadagita nga ibagbagayo. Ay, ka talaga akas ta. Oray anak ka. Ibagak no amok ahusto Bareng agbaliw ka man mo iti oray 2%. Anya? Wan, baliwam day ta ugalim. Ta oray nagalas kumaday ta rupam, no nasayat mo ti ugalim, mayat kumamo ti pakasarsaritaam. Anya? Ne. Apa yan, Delia? Pudno gayam ti ko nadaan niya. Nagalas na itarupam. Naimbagtasaan ngayon bala ti anak mo. Anya? Kay sumay. Da kayo mat manong. Nasakit lang arutan tirik na kininanang. Nayunan nyo pa lang, ma. Ne. Apay? Anya mo ti pagsaksakitan tinagam mo? Kano kinunana nagalas ti ropa. Kapudnumot kami. Anya? Ay, Natalia, awan ko matimarikot ken ka. No nasaya at day ta ugalim. Agbaliw ka ngaminan. Kita man, sikan ti pagsasaritaan ti bumarangay. Gaputa amin anasasaom maipapan ka dagiti karuba. Nagbalatak madlaken ka. Anya? Ketuan, iso asapay ko ma, taday tamat den ti pagnakmam. Ay na, isinadamagaya man ni Milo. Kag, anya ko ma. Ay na, asino nga tamot nga itimang sublat kan kwa na. Arig nan akilaban ni Margie. Anya, one mate, kilaban ni Margie ko na tanagdenden na damag. Kitaan tayo man no asino timang sublat. Ay na, di kaunay Delia. Tamangan no si kakit day timang sublat. Anya, ay sus, pakpakawan. Asino kumangay timang sublat iti day ya lalaki. Kaano naglaad? Kas labi nati ti uram gapo iti kinangisit na. Apay, panagkunam kaday ka na po daw ka, Ay sos, di mo man labsan ti agsao ko na man ang Delia. Apay, di ka pa'y ayan nagnakam. Kita man, kunam anangisit di asawa ni Norma. Angam ngimisit kamot ita, gapo iti agduduma a chemical nga inus-usar mo iti rupam. Kunam manan iday, akas lapato ti panagna ni Agusto. Nga manya nga ita, naipada ka mat. Anya? Ala, pagandarom ka iday, day ta utak mo. Di mo urayan ang nakarkaraw ti mapasamakan ka. Delia, kasla napintas ka Kasla ka dila ang Milo? Napintas ka kunak ko Delia. Kasta niya. Delia, iso nga agayatakin ka. Agpaiso, Milo? Delia, I love you todo. Walang preno. Milo, di kan parigatan. I love you too. No kasta? Agdil na tangaruden Delia. Ay, kato na, Milo. Awan parikot iti da ita. Ay na. Nagpartak ti pasamak. Anya pasamak. Apay nanang, di mo ka di pa'y nadamag. Ti anya. Kedno imbu nagayam ni Delia ti bado na ijayan ni Milo. Anya. Ta
apay ka now. Ay na, nagkapoy ka mo nanang. Kitagdanadan Anya? Wun, agdanadan Kuna ni Milo nga inaram na ni Delia idi Martes. Iso nga idi Miyerkules, ay sos. Imbunag dan tibado ni Delia. Iso nga agdanadan ita. Ay, unay matdaytan Adelia. Oray kumamanon baga na kanyak. Awan pa'y mati ko na nga ibagana. Ay, unay yan. Ay na, katawaan dan to ni Delia. Asino ti mang sublat iti kalaban ni Margie kung kunana. Nga may sumot kaya. Ay, daytang arud ka anak ko. Ay na, kunana analaing amang ibabain iti pada na tao. Ang sigurado, isumot ita ti maibabain. Anya nga ita Delia, kinan mo mat amin asaom. Ah? Si kamot gayam tinang kilaban iti kilaban ni Margie. Kundi sao kanto mga min. Ha? Kan anya jay kunam? Nangisit ti asawak saan aya? Anya nga ita? Nakidan na kamutla iti pada na anangisit. Ha? Di ka makasungbat tapod no amin ti ibagbagak anya. And worst, inayat mo ti lalaki nga inuy-uyaw mo. Ako nam, adi mo pa ganano. Norma. Ay na, siyak mo tanti mang katawa itakin ka, Delia. Numaminsan nga min, di mo nga min labsan ti kinalaing mo, ha? Kunam analaing ka amang ibabain, ngam anya nga ita, si kamat ti na ibabain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.